Aduh. Nyo menyohan ala kasu maklum maju nepi ya. Keadaan bila ya man sallaita bikal anbiya ya man bijamalika rahmatan linnas ya man alafta quluban bil ihsan ya habibi ya syafi'i ya rasulullah bi ummi wa abi ataituka sayyidi salatu wa يا من هنيت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإحسان يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي أتيتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله
Gasing-gasing lambu Tuhan nyosan karatan takalan masa sabi saudara kadang jelawan ngan sabong pisang sabong pisang temedeng dawan dan pelong nekira jiran bangsa tanya pan tetangga betang-gagat ngan handai tahunan lagi aturan dalam agama terjaga silaturahmi berlaga pesan Nabi ai saling sapa ai mahaba kunjung mengunjung bahu raya terjaga silaturahmi berlaga pesan Nabi ai saling sapa ai mahaba kunjung mengunjung sebagai saudara sakit bagaki balas senyuman bersama badan rasa dan wasit oleh junjungan getanyo Islam baku yang sah yang ubin-ubin taga sesayang yang raya kaulan tak hormati sopan dan santun suri tauladan akhlak hayrakan budi pekerti terjaga silaturahmi berlaga pesan Nabi ai saling sapa ai mahaba kunjung mengunjung bahu raya. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuku Syauqi Abu Gelanda Nunangkah Punau Kanto. Tuku Syauqi Abu Gelanda Nunangkah Punau Kanto.